Očekuje nas još jedna u nizu teških utakmica protiv ekipa iz gornjeg dijela tabele. Ekipa Sutjeske je najefikasniji tim prvenstva. U dosadašnjih 10 kola svakom protivniku su uspjeli zatresti mrežu, jako kvalitetna, iskusna ekipa u dobroj formi i zaslužene su u samom vrhu tabele. Mi nemamo puno izbora, moramo tražiti pobjedu, moramo tražiti prijeko potrebne bodove. Situacija je nešto bolja nego što je to bilo u prethodnom kolu. Vraća se par igrača poslije odrađene suspenzije i poslije izliječenih povreda. Vjerujemo da možemo se skupiti, moramo biti mirni, moramo dobro odgovoriti na pritisak, ne smijemo ponoviti greške iz nekih prethodnih utakmica. Sigurno da ćemo dati sve od sebe da osvojimo prijeko potrebne bodove i uvećamo bodovni saldo. Ovom prilikom pozivam sve navijače Kozare da dođu, da nam daju podršku, da budu 12. igrač i da nam pomognu da osvojimo prijeko potrebne bodove. Pa ništa, sigurno da nas očekuje jako teška utakmica protiv ekipe Sutjeske koja je sigurno zaslužena u vrhu tabele, pokazuju i rezultati i njihova igra. Mi ovom prilikom pozivamo žabare i pozivamo sve naše navijače da dođu, da nam pomognu da budu naš 12. igrač, a mi ćemo na terenu dati svoj maksimum i zalaganjem i igrom svojom da probamo upisati nova 3 boda.